kemanakan usalah mari buijuo. Mama nan kini sadang sakit kapalo. Jika ma ota usalah gadang suaro. Pikiran kacau hati mama galau pulo. Tak bersedih. Ondel maitan rambut eco bulu ayam. Kak nama ngidam sekono meminta apa. Usah marabon indah ada sebabnya. Bantuannya mama mencari para karo. Awak lo nanya aja. Indah manik maja dong mak. Harus apa nama aja yo mama. Ayolah santiang bana kenakan hitam. Mauleh indah mangasan mahkota lima mak buahkan. Mauleh indah mangasan mahkota lima mak buahkan. Dah salah bana kemanakan tapaso mama lah tunjukkan. Dah salah bana kemanakan tapaso mama tunjukkan. Usaha bermain laki bekok mama bisa tabakkan. Terima kasih diajari daripada isa manasa. Terima kasih diajari daripada isa manasa. Kanan kete kato manurun samo gadang kato mandata. Kamama kato manaki kato mando kato maleren. Anak di bangku kami dibimbing orang kampung setengah tenggang. Mama sampai batanya kapulang. Minta piti belanja. Jadi mamaku tua minta piti-piti sana. Yo, Rasa tu mak dia piti mah. kurang mama. Kain dua surang-surang minta. Jalan tu alma di bonek. Piti amat dulu mama dah tu. Manik iyalah. Ondel mak hitam remiknya cabulu ayam. Kok nama ngidam sekono meminta akan. Usaha marabon indah ada sebabnya. Bantuannya mama mencari para karo. Kemanakan. Sialah paga. Maule indah mangasan mahkota lima mak buahkan. Maule indah mangasan mahkota lima mak buahkan. Dek salah bana kemanakan tapaso mama tunjukkan. Dek salah bana kemanakan tapaso mama tunjukkan. Jangan hati. Usaha bermain laki bekok mama bisa tabakkan. Terima kasih diajari daripada isa manasa. Terima kasih diajari daripada isa manasa. Kanan kete kato manurun kamo gadang kato mandata. Kamama kato mandaki kato mando kato maleren. Anak di bangku kami dibimbing orang kampung sampai batenggang. Mama sampai batanya kapulang. Minta piti belanja. Awara adek kalian piting ha? 100.000, 300.000, atau 500.000? 500.000 mama. Oh 500.000. Apa cila 2.000 dulu deh. 2.000 mama. Mama lagi gagah piti 2.000 nih. Mak monik lagi magia piti 10.000. Anak siapa? Ha? Anak emak awak. Awak anak siapa? Nama awak mak. Oh, iyalah minta tika mak seorang ya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.